Santipur Raikom Saikhi Atum Pini Ong Dung Araki Hormuk Kenebdun Long. Sabuda BOP Adung Het Umlapher Alangroy PWD Atowar Adolong Patove Ajo Bangket Hom Khasia Khayatum Petrol Pen Mikikaidam. Nijangkar Bianglong Tumpreng Ahithi Along Bohagi Mela Nithom Aparman Pini Kecheng Siami Kapaman Pon Kardong Karbedeli News Pini Anikang Sama Betalong Peneli Thare Monosingti Kecheng Sia Beta Arjoponik Thak Santipur Cheget Along Arondre Pen Araki Hormuke Ponpu Arjolongsi Raikong Saikietum Kirika Kurukdun Ahut Gujarat Pen Kevang Atengkar Amotor Lakha GJ12 86129 Dangkrehini Amotor Long Ke Ong Dung Arondre Pen Kepon Raki Hormu Kelongdun Non Malom Joy Joy Pen Araki Hormu Kasalon Ingtonte Lason Thak Taxi Pinile Thot Setame Santipur Cheget Along Raikong Saikhi Atum Pen Ritalib Dun Bomahu Driver Kevin Along Pen Raki Hormu Ong Dung Longpon Loklo Lapen Motor Katewar Abang Fupen Amotor Apanda Raikong Saikhi Atumsi Net Ingnang Poncheklo Kasingnang lok abang puamen laki Bibulal Bisai Arta Klikebra Pho Asar Buramen Dawan Bisai Bengaon PS Gudamalani District Bermar Rajasthan Lapen Jalaram Bisai Arta Inkoira Pho Asar Buramen Bhera PS Golia Gao District Rajasthan Pusi Pangthekpon Pini Santipur Ingnam Raikom Saikhi Atumpen Kidnap Ponlong Heroin laki Packet Klikebra Trokdo Bangso heroin Hithialong Jolotang te Kadoka Wepen Lak Phokep Long Jipuse Santipur Police Station OC Deben Chandra Borwa Pen Therangke Aphan Than Bachini Dun Kadoka We Rakia Hormuta Santipur Police Station Atum Cheparideng Ponsi Aron Ateng Pen Ingsai Pon Poputa OC Pen Therangke Aphan Than Bachini Pon Sinuni Jan Pen Bijoy Rongpha Report Karbedeli News আজি ইংৰাজী 11/4/2022 তাৰিখে দিনৰ প্ৰায় 12:20 মান বজাত আমি এটা সিক্ৰেট ইনফৰমেশন লাভ কৰিলো এই সিক্ৰেট ইনফৰমেশনৰ ভিত্তিত আমি আমাৰ খাকাজান নাকা চেকিং পইণ্টত আমি নাকা সেটআপ কৰিলো মোৰ লগত আছিল আমাৰ এসআই কুলেন্দ্ৰনাথ আৰু আমাৰ ষ্টাফ আছিল আমি নাকা চেকিং কৰি থকা অৱস্থাত এই খটখটি ফালৰ পৰা চিলুনগান অভিমুখে আহি থকা এখন বিটুমিন টেংকাৰ খালি নাম্বাৰ আছে GJ1280696129 উক্ত গাড়ীখনত আমি তালাচী চলাওঁ আমি ড্ৰাইভাৰ কেবিনৰ পৰা ড্ৰাইভাৰ হ্যান্ডিমেন কেবিনৰ পৰা প্ৰায় 42 পেকেট আমি কানি আপিং মানে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ লাখা কে থং চিনথং এমএসি কে পারলো সাবুদা বিওপি আদুং হেট কেদো উমলাফের আলাংরয় আলং পিডব্লিউডি আতওয়ার হেংপি আদলং আলং পেট্রোল পেন মেকে কায়দাম পুখাসিয়া তুম labangso alam ki aputhak puthot soluk sodak eklang thosi haladak ahawar arlo soluk sodak atomon dotutha thek posi haladak ahawar penile tum apherangke getang pale nili tum apherangke dorsing terang pada porphainer kep malom kahomri damahud birta kirip damlong atengke sabuda border outpost adung het umla pher alangroy along ke dobom Gongotri Enterprise Company atum towar kaselam ajok hadak kedo arat ong dung sai kachoklendun atum patobe ajok porphai troxi ra achitim apor agot bangkethom Meghalaya asor mate khasi akhai atum petrol pen dolong along mekethor thekdun longsi men Gongotri Enterprise along sai kachoklendun atum kedo an thordun paksi tongsekot pen lang dungdun si me pamebdun long et lopusi Gongotri Enterprise Company along sai ke claim dun abang phatum niletum apherangke aphan nang pachini dun lawson si adolong abang ke me cholong pami medat si nonamat ke haladak ahawar arat atum pini chedam chebang long loputa nang pachini dun thu me ke kai boma hut Gongotri Enterprise Company atum thekdun long si men sabuda border outpost along ke do in charge Isak Ali aphan birta pachini lo Bangsa beta kelonga teng pensi tongsikot pen sabuda border outpost in charge Isak Ali stame adim aklong paledun lo bangsa hot bangke thop mege kai abang pu khasiatum adim along pen kadat lo bonda sabuda border outpost in charge Isak Ali atum retired ponsi puthot bangke thom dolong mege kai damwek atum afan tame
net ingnang ponong no puta nang patini don bangke thom umla pher alang roi PWD atowar dolong meke kai abang puamen lake Starling Kriam arta thongkep asar buramen wane lamare Bronson lawai arta thongkebra ke thom asar buramen riet langching Diaper mukim asar buramen rilin sothan pusi panthekpon lapen labang ke thom atoma phan ulukun chi outpost along anpale edlo pusi betare dunlong chen thong pen dorsin tarang report Carbon Daily News Nijangkar Bianglong Bitungreng Thema constituency ke parlo Tumpreng ahiti griha poadem along nithom apharman bohagi mela mate bohag ache klophan karcho katalon pon along pini ke chengsiarni ke paman pon Labangso bohagi mela along organizer mate kapatir pipon atum lake Assam State Rural Livelihood Mission thihekten ASRLM West Karbinglong aro atum cepatir pipon si bangso bohagi mela paman pon lo lapen West Karbinglong SCG kido an atum stame ladak prek jam ahormu paklang pon lapen labangso bohagi mela along ason traditional pindeng sumpot lapen ason inglong pen kewan ajir hu hei hu stame bangso bohagi mela along longponji mane nitumla asumi mela ke nitum pati ke mane la nitum SRLM manat pen mane Assam State Rural Livelihood Mission West Karbi Anglong tumsik organize lo lamangke mane ko an ma SCG nitum mane West Karbi Anglong long ko an si nitum SCG ke doma la tum anta mane la dak mane product sai nang showcase dun long lo la so ping ke ja bohagi mela puamar la tum mane dak hormu haiwan ulum matidi ike dak pen la tum mane bozar je kuri long pin po okola tum mane dress tot kali la bohagi mela long si mane la tum kapre hormu ta long pon lapu punni mathalu mane la so pasi mane la 3 days ke bihu afrang ke patilo nitum Lasom se labangso bohagi mela along block pli angbong penon abangki Chinthong Rongkhang block hini ansi padopon lo so cheng lapen amri abangki helochet amarsi wanglong ledat loputa kludap terang pipen pherang ke atheng than pachini pon tongkamu kampen umson de report Carbon Daily News Don Marley Carbon Daily News pini anikang sama berita banggil pan sekiri poneklo dome thakme kurwang thu